السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الكرة اللي انتوا طلبتوها. زي ما انتوا شايفين كده شكلها حلو قوي، تنفع في شنطة او تنفع كمان ميدالية. ان شاء الله هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، وهقول لكم ازاي نثبت فيها شريط الستان بطريقة سهلة وبسيطة برضو من غير ما الشريط يطلع من الكرة. لان طبعا احنا لما بنقعد الشريط ده مرتين او ثلاثة ونحطه جوه الكرة بيطلع بسرعة برضو، وممكن الكرة دي تقع من الشنطة واحنا ماشيين بيها. فان شاء الله هقول لكم على طريقة سهلة وبسيطة مش مكلفة خالص، تقدروا تعملوا بيها او تثبتوا بيها شريط الستان في الكرة بطريقة يعني بسيطة جدا. يلا بينا نشوف الفيديو ونشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا، علشان اعمل الكرة دي اول حاجة هبتدي ب5 خرزات. تمام، 5 خرزات اهو. هبتدي كده ايه اوصل الخرز بتاعي، اخلي الخرز بتاعي في النص، وهبتدي كده اساوي طرفين الخيط مع بعض. خلاص، هاخد كده الطرف الشمال كده واحطه على جنب عشان ما يضايقنيش وانا بشتغل. تمام، هاخد بقى الطرف اليمين، طرف الخيط اليمين، وهبتدي ان انا ارجعه تاني في اخر خرزة انا حطيتها اهو بالشكل ده كده. هسحب كده كاني بطلع الخيط من الخرزه، كاني هطلع منها خالص. بس قبل ما اطلع منها يعني بشويه كده زي ما انتم شايفين كده، هسيب جزء صغير من الخيط اهو لحد ما يتكون معايا الحلقه اللي انتم شايفينها دي. تمام، يعني انا لو شديت الخيط للاخر الخيط كده هيطلع من الخرز، انا مش عايزه كده، انا عايزه الحلقه اللي اتكونت عندي دي هروح مدخله منها، هدخل ايديا فيها كده واروح مطلعه منها طرف الخيط التاني. تمام اهو كده. تمام، هشد بقى كويس قوي، هشد كده طرفين الخيط كويس قوي، والعقده الصغيره اللي اتكونت هدخلها جوه الخرز اهي كده. تمام، ده شكلها اهو. دلوقتي الخطوه اللي بعد كده، انا هنا عندي طرف خيط يمين وطرف خيط شمال. هاخد طرف الخيط اليمين وهبتدي احط 4 خرزات. ليه هحط 4 خرزات؟ عشان انا هنا هعمل دور خماسي على واحد، هعمل دور خماسي على واحد. انا عندي هنا عندي هنا خرزه واحده، فمحتاجه عليهم 4 خرزات علشان يبقى عندي 5 اهم. 4 خرزات بالشكل ده كده. هاخد اخر خرزه اهي، ارجع فيها تاني بالخيط وطلع طرف الخيط التاني. هشد كده كويس قوي. تمام، واهم حاجه ادخل العقده، ادخل العقده الصغيره جوه الخرزه. ده هيبقى شكلها. حاجه مهمه جدا جدا لازم تاخدوا بالكم منها. لازم طول ما انتوا بتشتغلوا ان الوحدات كلها تبقى خمسات، يعني عدد الوحده يبقى 5 خرزات مش 4. فتركزوا قوي في النقطه دي. تمام. طيب دلوقتي انا عملت اهي واحده خماسيه اهي زي ما انتوا شايفين، غرزه خماسيه اهي. تمام، هاخد بقى، هاخد طرف الخيط، هظبطها بس الاول كده، وهاخد طرف الخيط اللي هو من تحت ده، هبتدي كده امشيه خرزه واحده بس. تمام، وطرف الخيط اللي هو من ناحيه فوق هحط فيه 3 خرزات. اهم حاجه تركزوا في العدد. طب انا هحط 3 خرزات ليه؟ علشان انا معايا الخيط بتاعي طالع من خرزتين زي ما انتوا شايفين كده. بصوا هنا الخيط بتاعي اهو طالع من خرزتين. تمام، طالع من خرزتين اهو، فانا محتاجه عليهم 3 خرزات عشان اكونهم 5. هرجع في اخر خرزه كده واطلع طرف الخيط التاني، اشد كويس قوي وادخل عقده جوه الخرزه. تمام، ده الشكل اهو لحد دلوقتي. هبتدي برضو ان انا اخد طرف الخيط اللي من تحت همشيه خرزه واحده، وطرف الخيط اللي من فوق هحط فيه 3 خرزات. تمام، هرجع في اخر خرزه واطلع منها طرف الخيط التاني. شايفين شكل الشكل معايا هنا بدأ ان هو يتقوس، يبقى مقوس اهو كده. تمام، عشان ياخد شكل الكوره. دلوقتي برضو هاخد طرف الخيط اللي من تحت همشيه خرزه واحده، وطرف الخيط اللي من فوق احط فيه 3 خرزات اهو 3. هرجع برضو في اخر خرزه واطلع طرف الخيط التاني. تمام،
يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت كام واحده؟ عملت 1 2 3 4. فاضل معايا اخر خرزه. انا هنا وصلت لاخر خرزه في الخمس خرزات بتوعي. هبتدي ادخل طرف الخيط اللي من تحت في الخرزه اللي من تحت دي كده، وهو نفس طرف الخيط همشيه كمان في اول خرزه انا حطيتها من اول واحده خماسيه عملتها. كده عندي طرفين الخيط طالعين من كام خرزه؟ طالعين من 3 خرزات. 1 2 3. تمام. يبقى انا كده محتاجه كام خرزه عشان يبقوا 5؟ محتاجه خرزتين 2. ادي 1 2. كالعاده هرجع في اخر خرزه واطلع منها طرف الخيط التاني. يبقى انا عملت ايه تاني؟ هعيد كده بسرعه. انا عملت ايه؟ اول حاجه بدات بخمس خرزات اهو، 5 خرزات، وربطت كده فيهم خلاص. تمام. وبعد كده الدور اللي بعده عملت 5×1. السطر الاول كله 5×1. اول حاجه حطيت 4 خرزات، 4 خرزات، وبعد كده بقيت احط 3 خرزات 3 خرزات 3 خرزات لحد ما اوصل لاخر خرزه في السطر. اخر خرزه في السطر هدخل الخيط بتاعي من في الخرزه اللي من تحت، وكمان هدخله في اول خرزه وانا حاططها في اول واحده خماسيه انا عملتها. تمام. هيبقى الخيط بتاعي طالع من 1 2 3. هيبقى الخيط طالع من 3 خرزات. هبتدي كده احط خرزتين 2 علشان اكون معايا اخر واحده خماسيه في السطر. تمام. دلوقتي ركزوا معايا في الخطوات اللي جايه، شوف هنعمل ايه مع بعض. ده كده السطر التاني، ان احنا هنعمل مع بعض ايه السطر التاني. طيب اول حاجه هنا عندي، لو انتوا شايفين واخدين بالكم اهو، هنا هتلاقوا الخرز بتاعي او الوحده الخماسيه. تمام. يعني لو انا دلوقتي هاخد طرف الخيط اليمين هبتدي ادخله في الخرزه اللي جنبها، وهقول لكم دلوقتي ايه اللي انا اقصده. تمام. انا دلوقتي المفروض ان انا هشتغل السطر التاني هيبقى 5×2. هيبقى 5×2. فعشان اشتغل السطر 5×2 لازم طرفين الخيط يبقوا طالعين من خرزتين 2، ما ينفعش يبقوا طالعين من خرزه واحده بس. معنى 5×2 يعني الخيط بتاعي يبقى طالع من خرزتين. طيب انا دلوقتي الخيط بتاعي كان طالع من خرزه واحده، اللي هي السماوي دي، اللبني دي. تمام. طيب المفروض ان انا عشان يعني يبقى الخيط بتاعي طالع من خرزتين، فانا امشي الخيط بتاعي في خرزه كمان. فهنا تخلي بالكم انه خرزه اللي انت هتدخلوا فيها الخيط. انا دلوقتي هدخل الخيط بتاعي في الخرزه اللي من الجنب. تمام. اللي تحتها خرزه واقفه. اللي تحتها ايه؟ خرزه واقفه. يعني ما ينفعش ان انا مثلا اخد طرف الخيط الشمال وادخله في الخرزه اللي جنبها دي اللي هي ايه، في فراغ تحتها. يعني هو دلوقتي بصوا احنا قلنا ان الخيط بتاعي طالع من الخرزه اللبني دي، فعشان الخرزه اللبني دي طالع يعني في تحتها فراغ. شايفين في تحتها كده ايه؟ فراغ. ما ينفعش انا ادخل الخيط بتاعي في الخرزه الصفراء دي او اللي هي البيج دي. تمام. لا، لازم ادخل الخيط بتاعي في الخرزه البيضه. تمام. بحيث ان الخرزتين اللي طالع منهم الخيط يبقوا تحتيهم خرزه واقفه زي ما انتم شايفين كده، عامل زي حرف ايه؟ حرف السبعه او حرف الواي اهي. تمام. دي بس نقطه مهمه حبيت ان انا ايه اقول لكم عليها عشان شغلكم يبقى ايه مظبوط. دلوقتي انتوا احرار، يا اما تشتغلوا بالخيط اليمين يا اما تشتغلوا بالخيط الشمال، مش هتفرق. فانا هاخد طرف الخيط اليمين وهبتدي احط فيه 3 خرزات. حطيت 3 خرزات اهم. تمام. انا برضو حطيت 3 خرزات ليه؟ علشان انا الخيط بتاعي طالع من خرزتين وانا عايزاهم يبقوا 5، فانا محتاجه 3 خرزات عشان يبقوا 5. هرجع كده في اخر خرزه واطلع منها طرف الخيط التاني. العقده الصغيره اللي هتتكون دي اهي لازم ادخلها جوه الخرزه بالشكل ده كده. تمام. دلوقتي طرف الخيط اللي من تحت همشيه في خرزتين 2. همشيه في خرزتين 2 اللي برضو تحتيهم خرزه واقفه اهو كده. طرف الخيط اللي من فوق هحط فيه خرزتين 2. طب انا هحط خرزتين 2 ليه؟ عشان انا طرفين الخيط بتوعي طالعين من 3 خرزات، عشان اكونهم 5 عايزه خرزتين 2 عليهم. لان احنا العدد الخرز اللي احنا بنبتدي بيه في الاول يعني بيبدا يقل واحده واحده لحد ما حسب عدد الخرز اللي معانا. حسب هشوف طرفين الخيط بتوعي طالعين من كام خرزه، وعلى اساسه هشوف انا محتاجه كام خرزه كمان علشان المجموع النهائي بتاعي يكون 5 او يكون 4 او يكون 7 او يكون 6 حسب الغرزه اللي انتوا بتعملوها.
تمام. خلاص كونت الغرزه اهي او الوحده الخماسيه. دلوقتي هبتدي برضو الخيط اللي من تحت همشيه في خرزتين اتنين، وهحط في الخيط اللي من فوق خرزتين. هرجع كده في اخر خرزه واطلع طرف الخيط التاني وشد كده ايه، ادخل العقده بتاعتي جوه الخرزه. شايفين الكوره اهي بدا شكلها، او يعني الشكل بتاعي بدا ان هو ياخد شكل الكوره، واحده واحده هنلاقيها اتقفلت خالص. هكمل بقيه السطر بتاعي وهقوي طرف الخيط اللي من تحت همشيه في خرزتين. اهم حاجه تعدوا الخرز بتاعكم وانتوا شغالين، لازم يكون 5 زي ما قلت لكم من بدايه للنهايه. لازم كل الوحدات اللي معايا دي كلها تبقى مكونه من 5 خرزات علشان الشغل بتاعي يبقى مظبوط. كده اهو هحط خرزتين، هرجع في اخر خرزه واطلع منها طرف الخيط التاني، وهنا وصلنا لحد اخر خرزه معايا في السطر، او بمعنى اصح لحد اخر خرزتين. تمام. عشان احنا بندخل الخيط بتاعنا في خرزتين، فاحنا هنا خلاص دول اخر خرزتين معايا في السطر اهم. هبتدي كده امشي فيهم الخيط اهو كده. انا مشيت الخيط بتاعي في خرزتين زي ما انتم شايفين. دلوقتي عشان انا في اخر السطر خلاص، هبتدي برضو ادخل الخيط بتاعي في الخرزه اللي هي من الجنب دي، اللي هي في اول واحده خماسيه انا عملتها في السطر ده. هنا هلاحظ ان طرفين الخيط بتوعي طالعين من 4 خرزات اهم، 1 2 3 4، طالعين من 4 خرزات. فانا عشان اكونهم 5 او يبقوا معايا واحده خماسيه، انا محتاجه خرزه واحده بس. ولكن قبل ما احط الخرزه دي او قبل ما اقفل السطر ده، انا دلوقتي هجيب الشريط الستان عشان ابدا ان انا اقول لكم ازاي هنحط شريط الستان جوه الكوره هنا، علشان لو احنا هنحتاج الكوره دي نحطها في شنطه فتافيت السكر او اي موديل شنطه عامه. تمام. فهقول لكم ازاي نثبت شريط الستان جوه الكوره دي بحيث ان هو ما يطلعش منها. خليكم معايا. بصوا عشان اثبت شريط الستان جوه الكوره، زي ما قلنا الشريط دوت لو احنا هنعمله في هنحط الكوره بتاعتنا دي هنستخدمها في اي موديل شنطه احنا عايزينه، وعايزين نثبت الستان ده جواها. في ناس بتبتدي ان هي تمسك الشريط ده كده بالشكل ده كده، وتبدا ان هي تربطه كذا ربطه مثلا. تمام كده، تربطه كذا ربطه وبعد كده بتدخله جوه الكوره وتقفل عليه. طبعا ده طريقه مش يعني، مع احترامي لكل اللي عملها، بس الطريقه دي مش حلوه، لان بمجرد يعني حركه في التانية فهتلاقي الشريط الستان ده بيطلع من الكوره. تمام. لان انتوا زي ما انتوا شايفين كده، بصوا الفراغات بتاعتها كبيره، الفراغات بتاعتها كبيره، فعشان الشريط الستان ده يثبت جواها لازم ان احنا نعمله بطريقه كويسه، بحيث نضمن ان هي مهما مسكنا الشنطه مهما استخدمناها الشريط ما يطلعش من الكوره، والكوره ممكن تقع من الشنطه واحنا ماشيين بيها. تمام. فانا هعمل ايه؟ هجيب الشريط بتاعي كده، اول حاجه لازم انسعه من الناحيتين عشان ما ينسلش. وبعد كده هجيب بقى ايه، انا هنا عندكم مسدس شمع اشتغلوا بيه، ما عندكوش تقدروا تجيبوا شمعه زي كده بتبقى بجنيه او ب2 جنيه، مش فاكره بالظبط والله. في اي مكتبه هتلاقوها. تمام اهي. وولاعه ممكن تعملوها تسيحوها على البوتاجاز، ممكن تستخدموا الولاعه. انا عشان هنا طبعا مش هينفع اروح للبوتاجاز فهستخدم معاكم الولاعه. هبتدي ان انا اجيب كده الولاعه بتاعتي وابتدي ان انا اسيح جزء صغير من الشمعه بالشكل ده كده، وهجيب الشريط الستان ده بالشكل ده كده، وهبتدي ان انا احط فيه شمعه كده في الاول في الطرف بتاعه. خلي بالكم عشان محدش يتلسع. وهجيب بقى خرزه وابتدي احطها كده على الشمع. تمام. والف عليها الطرف بتاع الستان بالشكل ده كده. انا بحاول بس اثبتها بحيث ان شكلها يبقى حلو، يعني ما تبقاش شكلها باين او طالع من بره الكوره، يبقى شكلها يعني وحش، وفي نفس الوقت عشان تبقى ثابته. تقدروا ان انتوا تجيبوا خرزه كبيره، يعني اي نوع خرزه كبيره. بصوا هنا، انا هنا حاطه جوه الكوره هنا حاطه خرزه كبيره جواها، كنت حاطه هنا شريط ستان وشيلته. تمام. خلاص. طيب انا حطيت خلاص اهي البتاع ده، الشريط الستان عملته كده ولزقته حوالين الخرزه زي ما انتوا شايفين كده. هستنى عليها لما تنشف، هي خلاص نشفت اهي. وبعد كده هجيب الكوره بتاعتي وهبتدي ان انا ادخل
الشريط الساتان ده كده فيها اهي، وابتدي ان انا اربط، اجيب بقى اخر خرزه وابتدي كده احطها واطلع طرف الخيط التاني واقفل بقى ايه على الشريط بتاعي كده. تمام. بصوا اهو، مهما شديت، بصوا مهما شديت اهو ما بتطلعش. تمام. اولا شكلها شكل الشريط من جوه مش وحش، او زي ما انتم شايفين مش وحش، انما انا لو كنت طلعته من بره كان هيبقى شكله يعني ممكن مثلا ايه، هتقولوا لي ممكن ان انتوا تلفوا الشريط الستان ده تدخلوه من ناحيه وتطلعوه مثلا من الفراغ اللي جنبه، شكلها هيبقى وحش جدا لان انا جربتها قبل كده. تمام. لكن هي كده برضو في نفس الوقت اولا شكلها حلو، ثانيا متماسكه ومش مش هتطلع من الكره بتاعتي. تمام. هبتدي خلاص اخر حاجه بقى، هبتدي ان انا ادكك الخيط بتاعي كده، احط طرفين الخيط جوه الخرز بحيث ان طرفين الخيط يتقابلوا مع بعض. هبتدي كده امشي كده في الوحدات او في الخرز بتاعي لحد ما طرفين الخيط يتقابلوا مع بعض اهم. هبتدي كده اربطهم ربطتين بس، وهبتدي ان انا احط بقى ايه الطرف خيط هدخله كده في اي خرزه، اي خرزه قريبه للعقده عشان ادخل عقده فيها اهو، زي ما انتم شايفين كده العقده الصغيره دي. هبتدي كده ايه اشد كده واروح مدخله العقده دي جوه الخرزه عشان ما تبانش وما يبقاش شكلها وحش اهو، زي ما انتم شايفين مش باينه ولا من هنا ولا من هنا. اخر حاجه بقى هبتدي بقى ايه اقص الخيط الزياده ده. ده شكلها يا جماعه اهو، ده شكل الكرة بتاعتنا اهي بعد ما خلصت وبعد ما ثبتنا جواها شريط الستان اهي، بقى شكلها حلو جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. وفي نفس الوقت زي ما قلت لكم شريط الستان جواه من جوه شكله مش وحش، وفي نفس الوقت ثابت ماسك نفسه. تمام. ودي الكور اللي انا كنت عاملاها قبل كده. اتمنى شرح النهارده يكون عجبكم، ومعلش سامحوني عشان الصوت يعني مرهق شويه او الشرح ما فيهوش حماس زي الاول، لان انا يعني مرهقه جدا الفتره دي. يعني انا حتى هتلاقوني مش قادره ان انا انزل فيديوهات، فان شاء الله على قد ما اقدر كده باذن الفتره اللي جايه تكون احسن وننزل فيها فيديوهات كتير مع بعض. زي ما قلت لكم كده ده شكل الكور خلاص اهي بعد ما خلصت. واتمنى شرح النهارده يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله على خير كده الفيديو اللي جاي. مع السلامه.